May courtesy call kang Gobernador Garcia ang 30 ka kandidata sa Queen Philippines 2022 ug ang international icon fashion designer nga si Cari Santiago nga maoy chairperson sa maong pageant. Malipayon sila nga gidawat sa gobernador ug tagsa-tagsa niya sila nga nahimamat ug naila-ila. Mga accomplished gayud o adunay ikabuga ang candidates sa Queen Philippines tungod kay adunay abogado, nurse, teacher ug designer. I really commend all of you because you're not only very beautiful, you are all so well educated and you are in your own selves empowered queens. So you are serving as a stellar example to the rest to emulate. You are bringing up, you are raising the bar, bringing it up to a much higher level. And in so doing, you garner prestige, status, and of course, the most important, respect and credibility. Ang Kapitulyo mo sponsor o maoy usa sa mga muabaga sa packed meals alang sa candidates ug mga crew sa pageant atol sa ilang himuon nga rehearsals ug coronation night. Malipayon ang mga kandidata nga nahatagan sila og tsansa o oportunidad nga makaapil sama sa Queen Philippines pageant tungod kay dinhi nila maipakita ang tagsa-tagsa ka advokasya to empower the transgender community. We have been in touch with the different embassies here in the Philippines. It's also communicated to embassies outside the Philippines, just to make sure that the dignity of the Filipina trans woman is protected in the country and outside of the country. I am here not only to actually fight for equality when it comes to gender, but for everyone actually to know that your body should not matter. What actually counts is your willingness to succeed in life. Si Julie Yap nga usa ka propesor sa sikat nga universidad sa Sugbo mihatag usab og advice sa mga aspiring transgender nga gusto mo apil sa pageant sama sa Queen Philippines. Be on your authentic self. No one will invalidate you. Just be who you are and know your dreams because you need to live your dreams. At this time, you just need to give your full. Ang coronation night himuon sa waterfront Cebu City Hotel and Casino karong Agosto 20 alas 7 sa gabi. John Granada, balita sa Sugbo.